Ia, whataro whatfoi tawai, lau sunga le ao. Pape foi le, whawhongwhonga tā pua I mai si tātou tunu, mai lawa I maungu tele o I maungu iti. Leo whai ngaringa pa ia le tua o lo, no manua wase manui o, nei o tātou tangata. Ia, whataro whatfoi, ma rol soifua, ma rol lange ma lau sunga tawai. Lo fatai foi la fionga, Afemata fatai mo le fa mo taimi, tar po kala me masani so lo vasta tasi o le ana tata le noi nai va yaso fo u mo vai il vai tem pisio to sanga fe malanga ingalo tatu yai il ne vai tem fo nga mai lo ye la vanisio na tu ele o manino lei e tu langa ma se ia pe pa ia lo o fa ona a social melo fe Consulate. Bona to foi la to passport nei New Zealand fa mo le Afemata. Ia, fatai ia tawai. O te mfui ni o te tau ona a mataon sila I tātou pepa malanga. Te mi o fua e malanga I Samoa wa so fia ki si masi matau sangpo. Ia e tau o te lele sila po o ao ngā lautus folau I ke ono masina I tuatu. Ai re o ono masina ai umole ao ngā folau. Ai mai se lava e lea whaina tus folau Samoa. A le tus folau New Zealand ma so se si lava citizen. E te tau nei lunga I fo le ono masina lea o ngā tus folau. O le whawhitau le tupu nei ta vai whatul whawhongwhonga le atunu. O le o atul malai wa le tae au o wabeao. Ai watul tus folau le airline. E vātu le airline o I lalo I fo o le ono masina I le paina air. Mane. Tu sāpa o iai le stamp fo I le o le exemption. Mwhaina air one way. E le mawhailawa o na e malanga I Samoa. O no tu la fono lava pāpā o maro. O lono unga se inunga e vātu se whatananga e tātou ofisa. Tā mwhaile o na e malanga. Ia a e toe tapa mai le ofisa ua o lo pai le malo longa ale au whainga ruenga matulanga whapena e le whaingofi I o isi ata I me talo no mai pēla sa I mai le ofisa ai o se mea na le ofisa e whai o le mea patino ia o e sila o le tuso lau New Zealand po se se ni e sila o ono masina le angaro tuso lau ia ona tau whai mai le ofisa e le ala le tau sanga le mai. Ai le anga pi o sa I mai matu mai le anga I le ofisa. Ai le sona le anga na le ofisa. O lo manino fo I le ticket o lo fatau, le electronic ticket. O lo o au mai e ala lapta I ngai lalo. Ina ia sila I lo tu solau. Ia ori I lalo I fo le ono masina le anga. O lo no winga o le mele tawena e sila sto ai. A fai wo ono ma o I lalo I fo le ono masina. Ona e su mwere le ofisai, tato ofisai mangete. E watu e si tusi e whatanga e lo mananga si e po I mai. E whawhoro e lo tu solau New Zealand. E pe o se tualaro atu da e lea o I e lau puata mawhainga. Aare ngā ruru e whatas. Ina I a waini I ni whawhita au ni I lo maranga atu I kio tato tunu I Samoa. Mano lawa sa noi ba ngai o tus falang fa mon molea la fa Afemata e fo le si banga ta wan ta noi a e mana o tul sanga mo lo tus falau a la lava le taibi e mo le tawa ta ngofi a e mana o lo tus falau a mana o ia va na mawa ia e se fo la le tau nga fa sta ta fa mon mole Afemata ia e le se ngol tus falau ku le masania e di maso e o mo e sa unia ia e alora le tau masani o se lau o futala. Tau nora e mana o mia nei a lo tu sola ona utula I mai. Se me tau ona e pave malanga. Ia e la le tau whapopo. O le mena e tau e tere lo sila I lo tu sola. O le stulanga ta vai. O le o sa unia ta tau mo a so marolo. O le a masalo ta pokara me lumana I o le a sila to idea so maso ta puni ai le ofisa mo aso marolo io ta puni ai pose lua vai aso tato ofisa e te taula ono si sila I se tato tunu
o ai o fu e malanga le te mile ia mautino o ia i lo tu solau ia pe ale ai ia ona faile te mile i lo tu solau ina ne i te puni le ofisa mo aso malolo ia ai tu lai mai ni whara velawe po ni o alawa tūlanga te fia malanga i Samoa ia aro pare tonu lo tu solau ele ngate tu solau Samoa pa pena fu tu solau ni sila masi tseni o isi tu e pe o la famo tu o tu ta por caramele ile vai aso i male aso e te puni ai tato ofisa nei ta pena mabaho i isi tato tu mana ia le o le vanga mulmuli i tus falau fa mo lava fe manta o tato lo i tus falau Samoa o la fa lava na malanga one way ai mo tanga to le tus falau New Zealand ai fia lu tongi na le one way malanga i Samoa e la pe a jelo el pe pale ma fa ona sani mai e la fionga mo tu ofisa e fa na le one way fa mo mo ia o tūlanga na a whai o i tu solau Samoa i whaianga e one way a e tu solau sitseni New Zealand Australia ia le whaina e one way se longa e yesis se stamp po le se whai longa e batu tatu ofisa whai e na e one way a pe anu whai atu le amtang ia sila rai rau tu solau na o ono masina le aonga ina ia sila i fate ia o e te ala tūru mare vare le mwhai ona ea. Ma lau waftai, la mwhaina watu le telefoni le whanga le Consulate ma le ofisa. Au le umaltaro pakalame nei tai au ia mo ila tui fia malau. Ia una mo ilo whamtalanga au ili. Ia mana ifso swani mo tātou. Lau whianga le Consulate o lewa i neil tātou tō Samoa ma le pulenga fōi. Ia, te lo se me le tele tātou o pongi le tātou au. Whaboi mo i whai ona vai aso. Ia, wa ia le i lunga fu ona tele fu ma tūranga whapena. Ia e watu al whamaro ma le whaftai. I le lango i le ia le lango se tātou tunu mo tātou au le oi lau whanua o te ronei. Ia o le sto na i nei le lātou tālonga. O si le fu tālonga e Australia. Ma le kangaru ia matango ki e tau whainga nei tamai o ia na malolo au te tonu. Ia o tālonga le la whaia mai nei ni tika. Ia tā ua tene. Le sila mai o se tātou au. Ia o ia i le tātou lango. E ala le tātou e whātou mure le paka i Eden Park. Ia o le lango ala na e whao Sofia po i le balosi o tama e vai mai. Tu musi o tātou tunu e lango le tātou tau whainga. Ia o le mele tātou tu ai mat whaararo e se tātou tunu. Ia tau sau tiket o lau lango ala na ia ma tātou maranga i te i le Eden Park. Ia tāpua i se tātou au. Ia mai se ia le sila mai o le au o le lei le tapo inga ia matulanga whapena mo le lango inga o le rato tau pinga talo toi te tato tunu u le o te toru aso ia wa ia no fuanga na ro whatau wai tike ia whatau sau tike ia whaari e lo lango i tato to Samoa. Ana ia salo sene matango fia le fa natu mo le tunu mal fa fo mai au sa no le fa Consulate tatu tickets mo o mai official Pacific Easy Money Transfer o tahu o tara fa pena fo i mabangele ia o ta fa mana tupea ile aso lulu male aso lulu le tunu ma ne tele fa va tu le telo tatu o le mai sa mo ia o telo tatu so swani nei New Zealand ma Australia mai si mai ngalo langi fa ta wane wa tatu fa ta wina tatu o mai sa mo o tatu sa fo le na mo le economy sa mo manai au foi fatoanga ia o le mea masani ale na ngona ale nganga whaftai tawai watu whafofo mai se tātou tunu ona o le raunga o lo pa ia pea i whatauina o lo se tātou tunu me se o fua whae le leanga ia o tātou sao a lea i tamaa inga mai se ia nei au whai whatoanga lo i Samoa e tāro toi pea ia sila iai ai mai se lau pea kara ku whakausaka tautalo o i talo piki ma talo Samoa ia e tau mapai e whatau ni talo Samoa o le lango le i se tātou tunu ia ai manisi o lo o mai me tau lima o lava o tūlanga whapena
ia e talo to pe si tato tunu whaamara more alofa nei o loa si tato tunu ia walawa le ta maa ingo si Samoa mana i un tangata leo whai whātoanga mai rato ia olo au mai rato olo ma Samoa ia se talo atu lea e tato tunu i nei whai vai aso. Na whenga Afemata whaftai tele lava mo ne whaamara mo le teimile nei whai tai a whau ia manu ia whai wale nei whai aso lulu. Ia whaftai a ta vai mo roa manoa i vai astai tasi ia longo pui ri e pui se tato tunu wa tiu te mawhai ko tato ofisa i al Consulate ia manu e tere fo i ngā ruenga o whenga i marau sunga me te o i whenga i o se tato tunu to film tiu tere ne aso pa soi fua ia